Abaturage bo mu mujyi wa Uvira baramukiye mu gisa n'imyigaragambyo nyuma y'uko ihuriro AFC M23 ritangaje ko igiye kuva mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi mike ruhabohoje. Bagaragaje ko batishimiye icyo cyemezo basaba ko rihaguma. Mu rugendo bakoze rwaranzwe n'ibigaragaza ko AFC M23 bayifataga nk'umucunguzi. Bakomeje kugaragaza ko batishimiye iri tangazo. Tuko batemwe hapa Uvira, tuliteswa sana. Government ya Bwana Tshisekedi ilionyesha dunia mzima ya kwamba hawana uwezo, wako na incompetence notoire kwa kuweza kuongoza nchi kubwa kama na hii. Sijue wapi mshaona jeshi inashindwa, kisha wanaanza gabulia wa raia bunduki nyumba kwa nyumba, eti wale wa raia watajikomboa. Ile kitu haionekanaka. Basikia ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na police national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda makabare, wako na kunywa masapilo, wanavuta mabangi, hawapoke yake. Tuliona basoda wanaanza tembea, wanakosa baskuti, habana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda wanaanza sema baraia amutenda kamata Bukavu. Raia tena ndio tunaenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske raia ndio tutavara sasa mateni? Lakini ilikuwa mbinu ya Bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kuinsekirize mji wetu, na community international imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana? Tulikuwa hapa tuko batemwe, tulianda banatuambia bapolitisia bale benye bana maono waseme Uvira ne tombera jamais. Ile tulikuwa nasema ni Kishinwa, haikuwa Kifaransa. Eske Uvira leo haikombolewe? Wale walikuwa nasema bakombozi watafika hapa. Eske walikuwa natuambia kweli? Kama ni bongo tuishangilie kwa makofi na vigelegele. Alors, na waza ya kwamba tuliambiliwa Uvira ile movement ya FC M23 ni movement inakia kukata nchi, ni movement ambayo inakia iba mali ya nchi, watawachinja, watawatesa. Tukasema basi tunaisha. Lakini wakati wakombozi waliingia, jeshi ya M23 itatize mtu. Tunaona viongozi wa M23 ni warafiki wa raia. Tunaona wanatuambia hata wale mzalendo ni ndugu, hatukukuja tu kumnyanyasa. Eske hatuwezi pigia jeshi yetu ya AFC mikono? Inkuru yatangajwe na Al Jazeera yavuze yuko aba baturage bakomeje kugaragaza ko baba batengushywe no kurekura Uvira gutyo. Kugeza ubu AFC M23 iratangaza umunsi izarekura uyu mujyi, kuko hari ibyo bari gusaba bigomba kubahirizwa. Naho bamwe mu barwanyi babarizwa muri Wazalendo bameye kwihuza na AFC M23. Mu kiganiro bagiranye n'umuvugizi wa AFC M23 Rolex Kanyuka, bavuga imyirondoro yabo, aho binjiriye naho barwaniraga. Bakomeje bavuga yuko binjiriye muri Wazalendo nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabahaye intwaro. Premièrement, nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Nous sommes à Kiliba Ondesi, dans le sud Kivu. Comme vous le savez, nous sommes en période d'attaque des forces Wazalendo de partout, coalisées avec le régime de Kinshasa, sur le label de forces des FARDC, avec les FDLR, des mercenaires et les forces burundaises. Mais aujourd'hui, nous avons les Wazalendo qui sont ici présents, qui se sont rendus ici chez nous. La reddition s'est faite actuellement.
Nous avons le général Karare de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC, que je vous présente ici devant et qui peut introduire le but, bien l'occasion pour laquelle nous sommes ici, c'est lundi 15 décembre 2025. Mon général. Asante. Mimi naitwa kwa jina la Mafikiri Katare Robert wa mouvement ya IFRC. Alors nakuja mbele ya uongozi ya AFC kujipresenter et kutumika nao pour que tugombanishe gouvernement ya Kisekedi. Alors leo tunakuja kumaliza tribalisme. Leo tunakuja kusaidiana kupana nguvu kusudi tufukuze uongozi wa Kisekedi. Asante. Wewe ulikuwa na kundi ya jina lako na ulikuwa unapigana wapi na nini kilikuamulia kuingia kwenye uzalendo na leo nini imeacha unaamua sasa kutoka katika uzalendo? Mimi niliendelea tuko tunagombana vita ya kienyeji, lakini nilikuwa na mvuma yangu ya IFRC. Alors ndio nikasema nijipoti muafse bare M23. Alors ninao kundi za mingi na deploy fasi za mingi. Ninao watoto hapa Kiliba ya Ondesi, ninao watoto wangali kubilima ya Remera, ngana watoto wenye bako Mulenge, ninao jeshi ziko Kitoga, ninao jeshi ziko Masango, ninao jeshi zingine pia ziko Bubembe Fizi mteritwari ya Fizi. Unadhani wanapigana kwa kini wasijukijua hapa ndio kunakuwa jeshi nzuri? Ndiyo. Babashijwe niba barahawe imyitozo basubiza ko ntayo bahawe, ahubwo bahabwaga intwaro nta kindi bagendeyeho, bakaba bazigarukanye izo ntwaro bahawe bakazishyikiriza AFC M23. Dukomeje n'ibivugwa muri AFC M23, Dr Oscar Barinda arahumuriza abaturage mu mujyi wa Uvira, avuga ko icyo bashyize imbere ari amahoro kandi biteguye gushyira hamwe no kubahiriza amasezerano yose bagiranye na leta ya Kinshasa. Akomeza avuga ko bagize amahirwe byanyura mu biganiro. Itangazo basohoye ni iryo guha amahirwe yuzuye ibiganiro by'amahoro nk'uko babisabwa n'abahuza Qatar, Amerika n'ubumwe bwa Afurika n'ibihugu byo mu karere ndetse na SADC.